Dipu along 4-lane flyover ki kimpang cheng jiaphan KAAC CEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen kapang chengpon. Nilip kapar lo koila mati dhoniram ing tiarong ari soe jang ke do an chingrum si towar ke panasai ke deng. Ingdengkre Trok Assam University Difu Campus Foundation Day katalon pon. Karbilo Charlie Song Longnit Head Branch Atumpen Longnit Alang Roy kapang tirpon. Karbikur Photum Patir Piponsi Puregang Long Sarpo Phan Ketok Kijir. Kardom, pini karbilong ria biar talong penil sami Josephine Tisopi. Non biar tang ton penar juponik sena. Dipu rong ni hang pen hem kong long apasanga diman hem kong long ke ongajok raratun ke dam ke banga cepera ki sungdukok. Rong ni hang pen dipu hem kong long apasanga dimalong an 4-lane flyover kasalam jiaphan KAAC CEM Dr. Tuliram Rong hang pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kachining ria teng pen non labang so 4-lane flyover kasalam jiaphan pangcheng kontanglo. Dipu rong ni hang pen hem kong long apasanga di malong an kilometer isira pharohini 4-lane flyover ke kim jiaphan tangka pharohini crore sose hokpon lo. Lapen ke labang so sai ke claim jiaphan Anupam Nirman Private Limited mate thiek pen ANPL atum pen kimrang ponpo. Labang so 4-lane flyover ka selang bom hut komania long le kondon dat pulote KAAC atuma phan nang pachininon. Chingki chingwai nang bonta labang so sai ke claim along thang ta pasung dunang ni. Lapen ke labang so 4-lane flyover MP Kiliga Prang Patang Ponji Pusi KAAC CEM Dr. Tuliram Rong hang pirangkia thengno ning jepon. Arong Sophia long kebang kita mawar sai ka siksak penajok. Lada penan katora dolo. Laso pen mathasi. Laso pen munthi si idum Karbila Autonomous Council pen. Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan apong kachuniya teng pen. Alangli Dipu along is the beyond pen who bastenan full line laso flyover pini keceng lo ani jok sompon lo lasi non ke bangji 2024 parliament election aprang laso flyover krong pli laso kecehelar flyover kang pupon jiaphan Karbiang Autonomous Council pen nilitum Assam government la pen ke contractor pen chingwai si kapatang pon jiaphan chisik sedang pon si pini pang cheng pon po lasi nang litum media through pen nili message ki pijia bang ke Ladakh flyover ki mahot mania long le ke dam chepta hai mania hem ke dam chepta hai rara joine pen Karbiang long rara joine farman pen laso flyover kape tanggi phan pasik sakse de je phan nialang le tung phan kachuningri nang to media hoi pen la pen ke kopine yongsi karjuji ba kachingwai nangi do pulongte Karbila Autonomous Council along wangno chingwai chingsai pen hala along le ke dam chet ahem ke dam atum phanta etum Karbila Autonomous Council pen kerab je phan etum bori ponji la sinale tu media hoi pen dia chuni dia bangke la so flyover kape tangji serak dia phan jate pasik sakse dia dia phan si nili nang tu media tu pen ka chuni sabang so flyover 1 kilometer la ke kilometer hobo itu sakse kiman ke kilometer 840 approach mulai 1 kilometer 1 kilometer 20 meter Lasila, bangke akuti lok si pharohini sosek, akuti lok si barite. Ya apnalokor media through moi jonabo bisaisu.
Lakhain koira phoni lib kaparlo koilamati dhuniram ingtia rong asar lapen ke risoi janga tumching waisi rongar jona towar suding ingram thip puthek longpen lapen ke towar ke dam ajo phirlo ke dam ke wang ke joy ke jia phan pen ma tha ponsi bangso kam ke klemte meji koma tha pen niphai kre thok siar ni risoi janga tumpen chingrum petsi towar suding chipan ponlo Assam University Diphu campus pining surihini rank kore hini jakhong ni phaikrei ner kevarnian ke arta ningkan kre trok ke chogar nilo lasor ni pache tondon si aliralon pentalon pon aner lo por phaikrei hini apor KECCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke amma na pengi doalu hi atom pensi labangso katalon pon armai ingpu pon lo lapen khorsing terang 100 bedded hostel ta ingpu pon through Labangso katalon pon amailong aluhiaman pen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang, KEAC Speaker Raju Tiso, Lumbajong MAC Johnny Timung, Padmasri Dhaneswar Ingti, Karbi Language Development Board Chairman Longsing Teron, Professor Sivasis Biswar, Professor Rajiv Mohan, KEAC MAC Lapen Assam University Diphu Campus along Kacharibo Amatum Anta Chetongdun. Assam University Diphu Campus upon Central University and upgrade ponji upon State Pen Central Government atum pen chingki pon bomlo. Labangso University upon KEAC pen longle chiri suri ke thom an pipon popusi KEACCEM Dr. Tuliram Ronghang pen lamjai pon. We are constantly working to upgrade Assam University Diphu campus into a full-fledged Central University as per memorandum of understanding with the central government and state government and 6 militant peace agreements clause. We give Anglo Autonomous Council. We have already decided in the name of Diphu University campus to upgrade Assam University campus full-fledged Central University. We have allotted land 3,000 acres. 3,000 acres. Once again, I would like to thank Pro Vice Chancellor and Vice Chancellor, teaching staff, registrar, and my dear students, giving me the opportunity. Karbilo Charlie Songlong nit head branch atom pen patir pipon si jakhong ni phai kre troksi ada por phai throk por malompen long ni dalang royalong ke war hok chua horobong humri damsi kapang thira sai klempon labangso kapang thir pona hut Karbilo Charlie Song long nit head branch amai phujiten singnar lapen ke kong chon bang birson ing tietum lapen ke klembang phubang phietum ta cherap chetodun long ni dalang royalong lang ka chinglu men pen ke wangatum horabong war tekang si kang hanga chet ke war chojok dak long ni dalong ki do phrong atum ke damate lang ka chinglu jia phanan ta pheri thume mian lo lasila haya lang bong mate horabong humsi kapang thira cyclem pon lo lapen ke wang ji langar ni sita me lapusana cyclem pon bom ji lang pusi mai phujiten singnar pen pachini pon long nit head branch pen patir people sim tum dak long nit aroi ke pang thira sai deng pon lo la dak thegam long lo lang ka ching lo men pen halloween kapre ka long pen ke wanga tum bong sisa la hor na ki jun na son si do ola dak lang na ching lu pen la si pina bong sisa kang hang na son do lo lang roi long stame war chu son theg long la pen li tum dak de bok tera rong rada tum sung ipiglo themane komane asomak tum sisa sakak komane atum lang ching lu ma la tong ak la son do lo la si Suning rilo ke bang langar ni nalitum pini pen bangke la bong ke ban pela dak horna ki jun la hai bangke ington na po la pen lang ka chinglu i pusta men nalitum picnic yong si choji puten nalitum long so kang thu do la pen hala pu lang ba pusta men do nalitum hala dak la dam tas cho la dak ke nalitum picnic apan
kebang pusami ladak kepang thiro tu madu tabe bonsami ladak picnic sport adim bang hada picnic ke chodim bang ke ladak ke pang thiro tum keton kelang tum stami dolo la sinali tum hadak le dam igrongo ladak alom ke pang thiro bang benali tum wang po ladak bong sisa pang hang po lang rolong bar kang choditi ladak bang ken ni tum tebok tera rong ora tum kasik sak thepiglo Nijang Karbi Anglong Hongkram adung het kedo phure kanglong ar nama phanchor kli chophe joni omorokom kirimatum pini Karbi kur phomai phu moha Bisnu tong bilapen ke kongchon bang boleswar hanse pen patir piponsi labangso phure kanglong sarpo aphan pini apurari pen kardom kardi ar chupon labangso kardom kardi along penang anrong asar thelapen ke raratum da chetong don lapen ke guru sar penang apachini do laten ke womun mokan pendang lok apurarian ta mesian lapen ke ingsam jin pensi phure kanglong sarpo tanan chu deng don loputa guru sar pen phirang ke thing on je point hongkram pen long ki rong ki Karbi long je Karbi kur pho pen pini dak Karbi hemtun kiking sini nil tum dak rek anglong sarpu arna makan lupeng pen kicak tadukop si non ditum maro hema bangke kitang ason lo la si non bangke hemtun ta ini tum nalitum thelong lo kan kitang ke kan tanang tum thelong lo la si nilitum dak komiti mate pu enut bahini bang Karbi kur pho phan na chama thadun latum kalu pen chirung kitu si ini dak sekar kilo hanwi jon la pen wo jon sekar kita mesen bukan ta mesen hanwi kaking tu ta mesen sini tum manela sokar kinang ko bang keni tum lok dak tereng ngong sar pho phan tan itu ciki cikhan ponang ko ini tum deklem kedam asu se puno le prang ta deklem ye phan iki mi ye phan pen kadu gawe tum dak Karbi kur pho arat asu se mane reng dok ring mi ba di habi haren rongosa ru besar kadu gawe ta dak nang deklem kedam na cerap bun jate awak apran kini hai misen dia phan sini tu kini dak reng ngong sar pho phan ni tum kalong tadi lo dasi ini ngani kam ana bangke ni tum angdeng lapo setelah mau lah hentum tang tang te aku lah ni tum dak program lu an chutang lap lo mo ho mu halo soal program lu lambang ta nang dipacini yang bangke pu program ni tum pu rap pele pu kacehang along risil tanah kacehang pu li tang tenan tum la Karbi kur poten estang keman ke ni tum ke la Karbi kur o ajutang ring enang po la pen Karbi kur po ke sining long le ruriti ke itung Karbi kur po ke si me enang po la pen litum ajutang ta ansusi litum kapitan dia pando aku dak litum ke politik pu alama long ta thang ta litum dak Karbi kur polo plotang te pine dharmo bolam ta belo Karbi lu tang te dak nang cerap du nang po nang tu du nang po kasi mane Karbi kur po ke mane akaprek pine kamatha tum ni phana karju hak lo tum ke Karbi as so karba ka so ke pin ke le pinap kali happy te plang rap pen tum ke than thili long ri rong pachi chadom chadi bo pasila so ka chadom ka chadi bangke nona din nona kai hut ke itum jek jidalo du jam dam jam lo lasi la so bang ke kali dadang ji itum emethang Karbi arnam report rekang lo sarpot dadalo Karbi anglong la than thili long ri arnam do anta hokpet ke Karbi okpesi ke plang bek arnam sai delo lasi laifu rekang lo sarpo long nitum niyang Karbi kurfo dake long ria mai long headquarter lo hemtun lo bangasi mohom asom na taksi mondir lo masjid lo namghor lo girja lo itu chor ki chufe je tumta lahelo tuma hemtun lo dak pensi ke thekke re pithe thak munit monor ke plang ya dim daksi asi jutang gi bata dak si plang po si pini le dak kengri long tung dam ni bangke nili tum ke matha bangke boy tum Karbi kur fo tum ka matha bangke tham thile long ansita non e phrang pen nam ni pulunte tum ke methanga pindeng asumpot pensi dam nang po
hor hanta pon pinang po thesere kumong na pon pinang po asim hom tum sara but ma ta ho ma prokha ta ho lasobang etum munon pista klem te danang po sinitum ladak notice tarji pachini ji ra fan dak itum ipu phan pon piwek nang ipun ta hok pet ke nangli horkang thir tu nangchi lapen horkang thir tunsi sangpher ponchita methang ke tokvek asang pher ponang jipusi ipu emang mun itu manang thamlo asila sobhak aputhak se itumla kat bikurfo tidi amai penitum phan nang pasini tengsi daklong dia mai tan itum pini hok pet ke lai pure ganglong sar poling long ke pada bitum ke thok kiji rang ko tepe munon pi sitai tum anso se owe kimitin ta pasini phan sin itum pini lo sam tum kim nang ko tepe tang tum karbikur phopen ladak fureng long sarbo phan komen ningkan ko an ke pleng tang tum da nang chithong chijir pining pen an karbikur form hanga teke 2017 ningkan pobela asi pining pen itum da ke ningkan ini bela dak hopet at tingri long ke dak si tum karbi richo tum pen sil dak itum hemthur lang lo kudam tang 2020 ningkan tuning si tum so hemtun kimni polosita la pirthe abura kremasi tum tangone dalo si pining si tum puthot lapso hemtun kang puje phan ba kikim patumi pen si tum kabori Pini bierta ke 5 se kang ton ponik lo kardom